I kako ste mi drugovi, drugarice, prijatelji i prijateljice, evo nas u novom klipu, uživajte. Ako pomislite na najveća mitska bića, vaš vas vjerovatno vodi do vremena starih izmišljenih priča koji su putovale na vjetru, ugrađene u glavama ljudske rase. Ako vjerujete u čudovišta, onda će vam se svidjeti ovaj video. Bilo da su uhvaćena živa ili mrtva, ona možda i postoji tamo negdje. Predstavljamo vam 5 mitskih bića uhvaćenim kamerom. Ali prije nego krenemo na klip, zamolio bih vas da se pretplatite na kanal, da lajkujete ovaj video, meni bi to puno značilo. Hvala vam, kraljevi moji. Spremni? Pa možemo krenuti. Čudovište iz Loch Nessa. Čudovište iz Loch Nessa, još zvano Nessie, je mitološko stvorenje za koje se vjeruje da živi u jezeru Loch Ness, dubokom čistovodnom jezeru koji se nalazi u Škotskoj. Lovci na ovo misteriozno stvorenje snimili su čudan događaj, pa pogledajte. Najmanji humanoid. Snimka prikazuje minijaturni djelomičan ljudski kostur, lubanja, kralježnica i rebra su prisutni, iako udovi donje čeljusti i zdjelice nedostaju. Kostur je veličine preko 5 cm. Ako je pravi, onda je to možda najmanji humanoid koji je ikad otkriven. Ali kako se on pojavljuje u sokolovom gnijezdu? Tko zna, pogledajte. Jednorog. U videu možete vidjeti koji pokazuje najrealniju snimku uhvaćenog jednoroga. Jedan od najpoznatijih mitskih bića koje je ikada postojalo. Postoji popriličan broj videa jednoroga, ali ovaj je nekako najrealniji ili je najuvjereniji. Većina ljudi vjeruje da je to pravi. Šta vi mislite? Pogledajte. Vukodlak. Mogući hibrid vukodlaka je snimljen u gradu, blizu Mato Grosso do Sul u Brazilu. Misterija stvorenja, koje je snimljena od strane policije CCTV kamera, izgleda da pokazuje veliko čudovište koje trči niz glavnu ulicu u gradu. Ova slika je objavljena od strane gradskog službenika. Nekoliko forenzičkih stručnjaka za ovu fotografiju navodi da je ovo bizarna slika, doista autentična i nije djelo Photoshopa. Ljudi tvrde da je to prva prava slika vukodlaka. Šta vi mislite? Pišite u komentarima. Sirena. Priče sirena kruže 1000 godina. Ljudi su prenosili priče o prekrasnim i opasnim stvorenjima, koja žive u prvom redu ispod mora. Druga kamera je snimila mitsko biće, sirenu, koja je bila 3000 metara od obale Grenlanda. Mnogi tvrde da je to prava, ali i neki tvrde da je to prevara. Ali šta vi mislite? Pogledajte. Ukoliko vam se svidio klip, pišite u komentarima svoja mišljenja. Uostalom, nemojte zaboraviti ostaviti like, sub i komentar. Do idućeg puta, srdačan pozdrav za sve, kraljevi moji.